Второй лидер компании. Бүгін Баян ханымның несін бірінші адаммен алған пассивный доходын жүріватырмыз осы жерде Баян ханым. Женщина Наби Мырза Баян ханым ұлы көмекшісі Сумина, міне мына Сумила. Это не каждый может. Я алдынан сөз. Сумела? Сумила. Сама не знала. Баян Как ханым. меня зовут? Баян ханым. Бұл Баян ханым, Шынар ханым. Антония компаниясы осындай. Келіңіздер. Қуаныш Шынарға рахмет, күшті. Аллаға рахмет, Шынарға рахмет. Тамара Кузьминична, Сумелова, Надиге рахмет. Күшті бәрі. Ас болсын. Приятного аппетита.